Насаат кечи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах табарак ва таала кереметтүү Куранда Зумар сүрөсүнүн 9-аятында мындай дейт: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Hal yastawillazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Hal yastawillazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Bilgender menen bilbegender teң болобу дейт Аллах. Араб тилинде хал суроо белгиси. Бирок жөнөкөй суроо эмес. Истинкар, инкар кылуу. Башкача айтканда, билген менен билбеген кайдан тең болсун? Билимдүү менен билимсиз эч качан тең боло албайт деген сөз. Факадрова Ибн Мажа өзүнүн Сунани китебинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылынган хадис. Бул хадис Абу Зар деген сахаба мындай дейт: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир күн Абу Зар деген сахабага өзүнүн жоро жолдошторунан бирөөсүнүн аты Абу Зар. Я Абу Зар, о Абу Зар, لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. يا أبو ذر, ertemenen үйдөн чыгып, Аллахтын китебинен бир аят үйрөнгөндүгүң жакшыраак сен үчүн 100 рекет намаз окугандан дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, көңүл бур. Үйүңүздөн бир аят үйрөнөйүн деп келсеңиз, 100 рекет намаз окугандан жакшыраак. وَلِأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ 1000 رَكَعَةٍ. Ertemeden үйдөн чыгып, din ilimlerinden bir bölükçönü, bir fasıl, misal taharat jönündө, je namaz jönündө, je gusul jönündö, dinge tiyešölü bir temany, bir bölümdü үйрөнүp келүүң сага 1000 рекет нафыл окугандан жакшыраак дейт. Көңүл буруңуз, урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүн кээде балдарыбызды иманга, исламга, Куранга, мечитке окутса, паланчы баласын эскиликке окутуп атыптыр дейт. Кайдагы эскилик? Dinimiz ilim dini, bilim dini. Keremetli Kur'an'ın 1. ayatı ikra oku deyit. Biz 1. ayatka köngül burbayız. Allah'ın 1. buyruğu Peygamber'e ikra bismi rabbikellezi halak. Seni yaratkan Allah'ın atı menen oku deyit. İkra ve rabbukel ekram. Keremetli silu Allah'ın atı menen oku. Ellezi alleme bil kalem. Allah kalem menen cazıdı üretti. Ve allemel insane ma lem ya'lem. İnsandı bilbegen nerseleri üretken Allah'ın atı menen oku deyit. Bette men tengde menden çoğurak aksakaldar сайыздын убагында баарыбыз кайсы жерге барбайлы, мектептерде Куран оку жана оку Владимир Ильич Ленин деп коет. Андай эмес. Динибиз Пайгамбар алейхиссаламга Жабраил алейхиссалам Аллах Таала тарабынан келип биринчи берген буйругу оку Аллахтын ысмы менен оку. Динибиз илим билимге чакырат. Ошондон да Аллах Таала кереметтүү Куранда билимдүү менен билимсиз тең болобу дейт. Erте menen үйүңнөн чыгып барып Аллахтын китебинен Элхамдулиллахи Rabbil Alamin же болбосам Кул хуаллаху ахад бир аят үйрөнгөндүгүң 100 рекет нафил намаздан жакшыраак дейт. Бул сөз менин сөзүм эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Аллах Таала ва ма янтиқанил хава ин хуа илля вахин юха. Мухаммад алейхиссалам сүйлөсө өзүнүн нафсыдан эмес, Аллахтын вахиси менен сүйлөгөн пайгамбардын сөзү бул. Мешке келдиңизде Cuma bayanı olsun, je başka olsun, kede Şam kuptanın arasında gelip dininiz yönünde bir bölüm, bir tema öğren. Misali kimi özarı turup alıp, daharatın 4 farzı var, mınday deyip tak aytıp beri alabız. Je olsam daharatın sünnetleri, je gusuldun 3 farzı var, başka nerseni ayt. İslam dininden bir bölüktü öğrenüğün siz üçün 1000 reket namazdan jakşıraak deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Anday ola turganmısı? İlim bilimge umtuluşumuz gerek eken.